ntero kwekona niga ndowooza oli kubona nakubaga nona kyakola kiti kyani antukaga no kati mbanonya iddo entano ni iddo nali yaki nadala mpegano nga bwendi nina abaana ayemere nzibu okugifuna osobola Why media? Why media? Your best YouTube channel. Ale kituufu takulimbye. Why Media is your best YouTube channel. Lyazidi yolusigira omwana we Rusida Mbikado. Lero ndi mu district y'Ebugweri mwigombolera eliye Makutu. Nga nchaire ku Muzeyi Banywa David ngono mwami ono muzibe muzibe wabula olwokuba nti muzibe muzitiye kubagiza tawuna kuti amawaka kolera ngalo kuba ali ni family enene so muzeyi kyakola ajja ku Lusozi oli okumpi n'amakage yaleta amabale yakuba amabale wano era nga amabale gano gawerawo abaida bagagula yafuna akasente akalabirira omukyala abaana n'abaidukulu so bambi tumukyalire mu ku muzeeyi ono atukobere kuna kuye kuba tekiba kyangu oba kyabulidde okwagana omuntu atabona muzibe nga akola omulimu guno ogw'okuba amabale so muzeeyi atukobere ku oba awo kumbeera yali yeti yamuvuira ku okutandika okulabira muzeeyi jebale kale baba mwena mujebale batange kale mwekaza kwida kunambula ku bona lweni yakoba kiye bona lweni eri ana eri kutunigira gano olwembere mbi yetu tambulira musaawe eno tuli kalubirizibwa okay so tukobere ku wazalibwa nga oli muzibe nga tobona abe nazalibwa nga mbona bulungi ino pegano bona tukekiseera nakalubirizibwa nga ndi kumogamu ku katono kati olwembere mbyere y'obwavu buno obungi nakwa nti akangezeko nkubenga ku amagali gano kusoka kubunza bubunze okay tujje mpolampola muzeeyi okuziba mu amaiso walinga osada kuyike oli mu myaka ngemeka nali mu myaka nga 5 tukwa wali ofune n'omukazi nga nenganzaire n'abaana bameka abaana bali 3 nga abaana bona bali ku abaana banawo era nina abaidukulu kyembera yali etya wali munumba jokuloti wabwacha nga tokabona pegano byajanga nga kwasoka ekifu ekyaida nabona nga kitangala kyerere pegano nabona nga kitangala nga ate omwe gwange guli kuki kumabale gano okukuba nageza nga kuba engeri yani enali manirire okukonta ngandi ngankonta ndigema nalitawo aye ngate mala natolayo embanku bantolayo ki engalo obutagikona mpegana awo bwenakola nasigala nga nkakuba amabale gano aye nga obuzibu bweni nabwo kugatolayo waigulu ku Lusozi gwali mulimo omwe gw'amaani aye nga ate abaana bembako nabo lwe babayirewo lwe bandeeterako okay so gana amabale g'okuba ogatola ku Lusozi olwo lwenuma olwo ojja wagasimula oba oyagana nga olonda gana ageyawula njana enundo yange enene nayagana agale agatiike gatigati nakuba
gavaawo mpegano nagasoloza nagaleeta eno kale nagayiramu okuba gano okujja ku lusozi eyo okunoonya amabaale ofuna omwana nakuwerekerako. omwana ngema kuyantwala nasoloza era yanonayo ku lusozi. Omwana ava ku isomero yavaayo yeda yakucekinga ku lusozi. Nga daadawe amukola ati gyobone daadawo gyomunoneyo davaayo nayira gano abayize gano ku saawa dino edde nani nga baviire ku isomero era yantwala nakola nti ntwala ntooleyo gensoloiza naidanga bwengasuula mpegano entuuka lengameneramu nagamenamenamu bwafuuka buno nga bwoli kubona buno bwendi kutoola pegana ata mukidomolo kino kibaire gano mwana kyava okuleeteramu nata kuibega gano kino mpegano ntaamu nakibeeda nakola nti nagema omwigo guno nanonyange omwigo guno nogunonyanga enjira nakonanga nti bwenonyaki enjira pegano omwana bwabaize awo yangema ku mukono natambula butambule twaida naye paka wano. Omwana gabaka ali kwira oikooti okuva ku lusozi waigulu mukama idi bwantambuza baba era nkesiga Katonda w'amaani kubanga awo bona ntambuza naavaayo nayira gano kuba omwana lwisi bona balwayo lwisi ku isomero eyo pegano gayira ono gwoli kukobono ono ali mu secondary Makuutu kale ajja okwira essaawa egiire mpegano banaaba okumpi nabakolaki nabaida banona. Kale oli kwa Wai Media ndiyazikira pambe tuli ne muzeeyi ku lusozi ero wobanga oli kunoonya ey'amabaale ogire ku lusozi waigulu ng'oliyo wenka abaana bakali kwira abakuyambako totyayo abe nzira bwentya kubanga nali manirire kuva numerere natandikira okugatoolayo nga nkali nkamoga ku lusozi etera okubayo ebyewalula tibikutiisa baba kyenkukobere nti Katonda ni bwankuuma bukuume ye mwene yantaasa ebintu ebitakolaki obutankosa. Mu myaka gy'omaze ng'oba ku lusozi eyo gy'okuloonya amabaale tofuna ku kikutiisa kyona kyona? Mbe nja naavaayo nayira. So ngweize wano otandise okukuba olunaku okuba buzito ki oba bungi ki? Amabaale gazira kukola nti nakuba kigera gindi kubanga ogaleeta nga magumu pegano nzo okuleeta ebidomolo bino nga 7 wakuba byaloba kuwaawo nga amabaale gano magumu gakumeneka mpegano wakolawo kunga watoola ebulusi ebisatu byasigala. Buzibu ki bwofuna ng'omuntu atabona muzibe ng'ogemye bagyeta batya n'enundo oli kuba kuno nze ntyamuku okikola otya obuteekuba makono? Kyensobola okukola nti Katonda aidi bwankuuma era nze okukoonaku omukono guno engalo neeno yenakubako ate enundo ere enene oba eriga ndowooza esigaye munumba yenali nkuba nti yakoona kwibaleeza endi yaida yanigagalala naki kino kyanyantuka gano wano ntera okwekoona nigano ndowooza oli kubona nakuba gano kyakola kiti kyanyantuka gano kati kibumba yampa obusobozi n'abaawo nga ndiwo era tyekubagiza nakuba nti kandeke kuba ndi kwekosa kandeke be mbanoonya entanonya iddo naalyaki naddala mpegano nga bwendi nina abaana ayemere nzibu okugifuna kubanga twalima embooli emirundi giti 5 nga buli lwenima mbooli mazima omuntu asuubira nti leero ono
nkubira ennimiro yeene baba mmalirira ngemba oli eddo tesimyemu nga ki musana nga tifuniyemu nga ndi bwerere wakuba otyekuba omu nakuteca nasimba mwogo nabaire nga ngemererangako aye bwe yawaawo mpegano ndi bwawo nga mulya mulomba nga bamulira mukyada olyako mulomba walyako nani kyadaka aliika buli lunaku baba wange anti owulira kyokolere nako oliira kuki mukene mukene nayemerezaawo nze muzeyi famire ye eri bunene etya famire n'abantu mpeza kuba abaana bonka bali 13 mpegano ife abakulu tuli 5 n'abaana bano bendikobera bana banani aba secondary bano oyongerako nabo okuwera 17 so famire yo walina abameraizawo okukuba amabaale gano yampegano bwe natunze najiri naagula nani mwogo tiyaboneke bulungi nafuna ekirogati sorry 2 kale getuli kuliyako nensobola kyobona era ndi ku kabiri ndi kuyiyayiya nsoloze kabiri bajja okolaki nga gayeze kale tugule kuuku okukuba trip ya tipa ojja okubira okumala ibbanga ki nga muzibe ate ndikubona n'omubiri n'emyaka gyona fuiwe mpegano nga muzibe mala emyezi 3 nga ndikukubanga nani eyo anti ndeetayo matono ndeetayo matono ate n'olaida atuuka nga bweddi omuzibe oli bwatuuka kuderega buderega abona nga bwakolayo mu kifo ekyokusaasira ayinda atwala ekiwaire kyabwerere kale n'abakendi awo editi nga wooli omuzibe omuntu akuwaka awalala baba wange malagale kabuleke enaku mufunza wakuba otyo wotaku baibali ndiirye okulya gabagazira mpegana nasigala nga ndi bwawo ntyo kibumba nkuumira awo ngotole kulya bwetaavu kyobundi obukusumbuwa ano obwetaavu obundi kyetaaga okubaako n'akasente mu nsawo wano kuba oba nekyetaago nga oyenza ono ku kasukaali aye tosobola kuba ozira kasente sukaali oba tomunoni oba okulya katukobe ku kagege nga oyenze wetoole ku mukene ku mwoyo kuba oti kandi ku kagege aye oba ozira obwetaavu obwabake buliwo mpegano nekinsomooza ekindi n'aba nti saawa eno kineetaagisa okufuna wiribalo enantoleranga amabaale ku lusozi aye wiribalo ekanemi okufuna kuba buno obusente bwentoola muno njanga okubutoolayo nga bire bikuumye okulya kukuumye bityo byera nga tutambula nabyo walala tutyo kale katonda yaba nti angemerera bugemerere atyo wiribalo wabuuzaku bakati ya sente emeka wiribalo bankoba 25 bankoba 25 kale naba nga nkaali kufuna sente enambengaku kubanga kasitootamu osiringisa waleeta buleete omwana akukulembera wamunonereza kuba tomukoba oti nsindikira aba tasobola yes amaani gampoire aye gabale gakaalimu agasobola okolaki okusindika wiribalo eyo oli mu myaka emeka buti diri 74 emyaka 74 wakuba otyo kalimu amaani agasindika wiribalo muganda wange okutolako amaiso gano wegakolaki
bwe gafwamu aye nga nze nalinga emirimu ngyekolera nze mwene okusooka nasooka n'atema emiti okwokya amanda wiiki ku wiiki buli wiiki mba ndi kutunda neyemerezaawo aye baba ekyo kibaye nga tikinkanganaku ekyamaani okumpwa baye nkalimu amaani aye ekyo kyonka ekyamaiso mpegaano mu mbeera ey'obugobi bw'obitamu ng'okuba amabaale gano ojja ku nsozi oli muzibu obeeyo wenka emyaka onafuire mingi eza kisala kyotuukawo noobona nga weetamwa wakuba oti ayi ki baba nkukubere tisobola kwetamwa olw'okulya kwenenda ndiise ki abaana bale ninze mwene tisobola kwetamwa era bukyanga ojanga okukya ndikulowooza nje ninega oba amabaale galigali gembe ndeete nagaleeta nakolera gano so kyokuba mu mbeera ey'okuba nti oli muzibe webaza katonda yakuwa ekirabo ekyokuba n'amabaale okumpi n'ewaka yes kituufu ino ekyo ino era amwebakizaamu ino kubanga singa timabaale ago nekakasa ngulinafwa endala etandindise yandibayolwesi ebyebidamu ebyo byakolaki ate nga bwedi omwiruga butayendeza yamwine ekuzaala ibiri muzeyi mu mbeera ey'obugubi eno yotambuliramu olowooza ki ekikugumya kuba ndi kubona oli kwogera naisano okwogera naisano ndi mu Katonda ntya ndi mulokole bwendokoka before tuba mu kanisa eyo alikuwa nti omuntu lekera kwekubagiza wazira bamuisano oba kibi oba kirungi ekibi saba Katonda akoleki akitoolewo akwirizeewo okukugumya iwe omutima twaba nti nze okuguma okwange kuli mu Yesu Kristo kubanga buli lwe ndijjukira niwe mbanga nize nti yali ekiri kuntabula obwongo nnemba ku olwemba naabonake nfuni okwikaikana mpola otera kwemba kemba kyakakugumya ino mpegaano ndidinga olwembo lwensinga okwemba yanwanira entalo zange kubanga buli lutalo oyo nalubaamu yakolake yaluwangula akubeererewo Katonda mbeereirewo kubanga singa tiniye engula enzirawo obanga oli munumba omwo oba oli kulambaala n'obuvunanyizibwa oba olina bwobungi biki ebikuddira mu bwongo bwo kyandibaire kyakukola ino aye okukola nokwo okunafuire kyandibaire kyakukola ino kubanga singa mbaire nga mmoga kyandibaire kimpa amagezi okukola ino kuba okulima nandibaire nsobola okola okulima kuba ifeifa abanaku twalinga ekibali nekikola nekitera okutwanguya okufunamu akasente akangu kale nga kinetagisa mbeewo nsabe osabe Katonda aikiriza ngondezeemu kuku kuba ndowooza nti antooleko omulimu guno n'abakali nzira mulimu gundi gwe nsobola kukola aye gaba ye mwene abona nga eriyo gwanansobozesa okola n'agumpa tiroba omuntu eyo waaba yona yona ali eyo kuba ali kutubona naafuna okusasula mutima gwa olw'ebigambo byoyogeire wabanga oba oli awo yandiyenza okugemeraku wawe oli obubi ino mpegaano
obubi bwange buli mu nsawo kuba ekyo nkikubere kubwaira ensawo eyo bwebanfu nebisinga byomera bikomanga awo kwogerawo ka ssente. So tukobereko ku abaana bo mu mbeera y'obairemu eno oli muzibe mbeera yakukakalukana ogezezaako ino okusomesako abaana bo? ngezezaako mpegano osomesako otya? bana babiri bali mu senior 2 oundi ali mu kyamusanvu oundi ababiri kyamukaaga. Ate owundi yali asomye biki? Omuwala ye yava mu isomero ku senior 4 ng'amaliriza pegano ye byamulema yaja Bufumbo College. Bufumbo College yafuna musadde idano ya mwandula aba byakujja bujje window 2 tunakuna akasukali pegano ate kabiri ebyembi omusadde aduzi buno yafuna accident batomera nani tata yebikado yameneka omukono yasigala nga ali bwawe atyo okumala omwezi mulamba n'ekitundu. muko yetwe tusuubira nti yandi kugemereire yo kabiri pegano yayiriza yali enuma bwene kaye eno ojja kumugemerera tidi kukyena akola gati yawo awo n'abaawo ntyo pegano obuyambi tibakampeereza omuvubuka emirimu gyawaawo kale pegano bwe yaje mu kibuga yali kunoonekeza kuba ya driver aye emmotoka tidiri kuboneka titwidi kizibu kyekiriwo. Yali driver wa motoka kidayenda okuvuga motoka niye banene heavy kale tumusabire Katonda amuyamba afuna omulimu. Amina. Esala mubanga muli bangi olwisi kai Katonda ayongera okujuwulira yesebo sawa Katonda asobola okuwulira esala ife amugondekezeemu afuna omulimu akuyamba. Ekyo kikulu ino era kyensaba zeena nti singa kisoboka Mukama yandimwigulira emikisa gyona amagira ge gona gaiguka bulungi yabona enjira enungi. Nasemba yokukyegera mukyala we yali mulwaire wano nga ziti yali na TB yawona nti n'oyo omukairo yawona tawona nga TB akaali naye aye nga bamwemereza ku Makerenda tabagemya imwe babe emyaka mingi era kyanga alwala TB oyo emyaka giringa 17 aye kubaana gano gazira gwagemyangako TB kaito otandika Makerenda alekero okufumuka Makerenda ago gamuziiza alekero ofumuka no eyamutuusa awo n'omwagaano otyo yamera Makerenda emyaka giti ebiri gamutuka ku bwongo gamwirugaza yena yabanga takasobola kolaki kutambula naire era ebigere bikadde emyokunina gansi nga tatairemu nani guli nani eno bidiko tasobola kutambula tavana kutuuka kale muzei nkubwa inako eyanziza baba Mukama akulese akwize emirembe kale bambi oyo ni Muzei David ndidi okumukyayira kuko obolaawo twongera okubona obugubi bwa bitamu wano n'okalubizibwa kwali kubitamu wano kubona nga agezaako okwanira amakage ewe mbakowere musadde muzibe tabona ayi omulimu ogumubeeza omwafuna akasente ayamba abantu be ajja ku nsozi yaji yatwala amabaale gano mwene nga abeese ku mabega yeda yatawano yatandika okona olufeera lwa myezi nga3 ngaafunye tipa eweze oba nga emmotoka idwire abaida bamugula ku wano lyafunamu ku akasente ayi TB yangu kuba ali kutokobera nti oluisi n'abamugula ku wano oluisi bamuli akabala okumuwa oluisi bagula nga baderega kuba baide muzibe nga lwaki bakuderega ki nti tibona
Akawa nafuna anagula. Akati iwe woidire. Iwe ayogiranga wabalata. Bamkoti iwe woidire. Obanga iwo ongemerwe kisawaida. Aiwa ndimpa esente ditukana. Akwa ni sente denkuwa. Ali abanga ali kuyamba buyambe. So nga ikutwala ekicho. Ensinzibo tutyobe tuli. No wayi media yaida kulema subscribe liking sharing eno wayi media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa